Shubor nakaslem jong nongsan Hima. Kaseng Khasi Students Union Sengkemi hapo Nongïalam uba Lombok Starwell Marngar, kumu Presiden bat uba Donald Thaba kumu General Secretary, manha ka khatsan tarik mentau benai kilalit ya kenduk kerpangi ki Nongïalam ke Hnlc National Liberation Council ki basang basa mentah Meghalaya, nak bentaban wan ya keren yusuk apreng ke Sarkar Jilla bat ke Sarkar India. Kini ki Nongïalam ke Hnlc ki kentobyo Vice Chairman Kaseng uba Man Bhalang Jerwa, Political Secretary ba Aristowel Thongni, Foreign Secretary ba Prangkupar Dingdo, baju khotsen uba Metal, lambat Arngut ki PSO Vice Chairman, bakan tobyo Aibor Lam Marbanyang, bat uba Storji Lingdo. Ki Nongïalam ke KSU kelayo manya kendu ikini ki Nongïalam ke Hnlc, ha ke jingya dan langru uksiang jong ke Hnlc ba sadan ki bla uba dew Presiden Kaseng Hnlc National Youth Front. Habay keren buba Lombok ulay tu ba ke jinglet ya kendu Kaseng ki Nongïalam ke Hnlc, kalong ban ay mensiam kenang ba kinum ngolong Nongwei, habak yuan hari la jong na ka benta ban ya keren ni ke jingye jong ka jat ban riu. Ulaong Kaseng kan don ringkat bet bat ki Nongïalam ke Hnlc ha kinu ki benta ba ka don kam kenang ba ni ke jingye keren ni sok bat ka Sarkar India ba ka Sarkar Jilla kan nong ga ba seiso. Ula ay jingye ro ay ka jingrai rang ba ki Nongïalam ke Hnlc ban shim ya ka sinjam ban wan sya ka miet ka jingye keren ni sok. Ha ka juk apor Kaseng ga don jing kermen ba ka ni ke jingye keren ni sok kan nong ka ba sok kenang ba ki mat jing dawa jong ke Hnlc ken urlong ki ban long ru ki ban ya dai ka jat ban riu. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.